Yes, mashabiki mai tuko na mashabiki mai kaitu nene nye kwa masiro nitwa Robert Mue aka kala kamwana kakuyo kambani na umundi by the way ni wakatano line motosia wakatano wa utanu by the way nundu wase katika studio situ by the way tweno tanu nye nenda nemo tanu always na mweni waitu pia aini maitu mekala matani to tana so mashabiki maitu by the way umundi in the building nina madam fulani mweni tukwitha tuko na story nake ukwitha aimushare ka story by the way very inspiring so mashabiki maitu by the way ninde ila yaku yambe if it is your first time kukomana na itu tafadhali nambo ni ukulia na ndaya ya wambe subscribe account ina itu nikenda kwithia tukunite Maundu Onesa so onandikwenda kwananga much of your time nienda nambo munenga kama mwanya nikenda kwithia ni mwamumanya ni mwamba kuiwa wasia na imutabia undu wetawa nikenda kwithia kuma bau tukunite Maundu Onesa so mweni waitu karibu sana. Asante. Yes sir. Karibu sana katika studio situ sia kaitu nene. Okay. Na Willie Nessa by the way Willie Nessa. Thank you. Yes. Okay, musai sawa kaitu nene TV. Kaine mukede ndi kwa sehemu ya seo. Tu ya seo pio. Napo kama sito ni tawa Dorcas Nzioka. Dorcas Nzioka. Kumulumete Machakos County. Dorcas undu utachanga mukite uinenya mashabiki maku hizi kamera kaku nikendaweza kwithia nikendaweza kwithia ni mwa communicate na mashabiki nikendaweza kwithia ni makusisa ni makumanya nundu nonese pia beandu makwitha maikomana naku beandu makwisa kwitha beandu makwise so musi ni bandu beta wa Machakos kwiro ni masako. Yes. Kwa mara kubakubi na mitune lakini tukewe yata niko na mtogami yebo. Yata lemwe ya wangile wabita utanabika matu. Yata bakambia mawe nebo yutosewe. Kine omitokine tunavamia ba mesoni. Yes. Bakoma. Mesoni bandu beta wa Machakos. Machakos County bakubi na yata watu. Bakubi na Komarok. Komarok. So mashabiki maito umundi katika studios tuna mwende wita wa Dorcas Nzioka. Dorcas Nzioka. Dorcas Nzioka we mutwae? Ndi mutwae. Ndi mutwae. Yes, so mashabiki na nuku. Anyway, mashabiki maito umundi katika studios tuna mwende kuitwa Dorcas Nzioka na Dorcas Nzioka by the way ni uto that kuna story nake so mashabiki maito tafadhali either ni first time yaku kukomana na ito with watu watia kwa katika social media handles ito Twitter wa Ekaitu Nene nebuta wasi Ekaitu Nene either yetetu kwenye kwesela kisasa kinene kisasa nyicha Triple P TV na kwenye personally mkendo matia nito Robert Mue walika katika Facebook katika Instagram katika Twitter na katika TikTok nito Robert Mue so Twitter tu yati yani abo na by the way ukienda kwitha ukisa kwitha wina story ukwenda share story itono tede sia mundu bandu kana wino tumani mukube utona kwitha we ndo tutumia no tumia namba yesu ya 0729 521275 0729 521275 wana wakutukunia na mbesu kana wana watuandikia otumani mukube na mbesu ila ilika katika studio situ na ni tukwitha tu inenania naku iweze kwithia tukunite Maundu Onesa pia ni bweno mwana katika comment section mutabye mwende no tukwatia mwingale kwa viva ya Kenya mashabiki maitu bandu beta wa diaspora mashabiki maitu Kitui Kitui ndene mashabiki maitu kuno kuita wa Machakos kwa mundu kuita Dorcas Nzioka mashabiki maitu Makueni mashabiki maitu kuno ilobi mashabiki pipeline yani mashabiki Kenya onde bala mwene no tukwati yani ito mune tenda ya pyu nyeni mutabase ine mume asangovia nundu awe ndola ni monete ndola muimbona sia mashabiki maitu ni watani yanyu pyu so ikala ni ina itu ikendaweza kwithia ni twa manya mundu kuitwa Dorcas Nzioka okwoliku so Dorcas karibu sana. Asante. Be story ukwenda utunenga. Story itona kwenda iterio mundu bandu. Nita ukiende iye. Okay. Nyenzewe katika family twisi ana monza ani wakele kuma yulo. Na ndivika class 2 asema kwa nemo kieme ndo na madina. We standard 2. Wasomea school utawata. Wasomea ku Kaloleni. Kukambe yuyu. Twasiwe. Mwaka mela matia niena nya kwa bikia ko di Del Monte ko andikwa oru ati wanyena kulani ati eno la witina kwa wase mwi katika familia ni wasiana Mwanza na wewe wakiana katika familia ni wakele kumetina wewe wakele kumetina okay yu tukalangete yu mwakila mwakema minoti ana yu ala nene we diane madika ngundo kwa so witu yes
mami no thi yuru ati wabunye na ulani ati ena ola witina wakwa Mhm. ile mathina mai maito muno mundu twi bau yu ithia kwa withia aina mathina ma faint Mhm. na pengine wokila wane kiundu akatonenga kila mundu kasuku uthi utembete uyu kukijijini uke na mutu na wale ako kana mutu no kuno uke na mutu Gwakwia amwe au yu ithia yu nundu twana hindesu mwikalana ithe waku. inya kwa yu ana kana kwandikwa Mhm. mundu wa thina kadia Yes. kandikwa Del Monte after that yu twekala wethi atwa second twikuno byu Mhm. no ntu no Yu ethie musi mwikalana ithe waku. twi atatu yu Aha. haya twikalangite no sister wakwa ni atie wambeje tutoke tuthiko kula kwinyakwa ndi nyakwa no waende leu lakini ndaya kina musi gwitha manya na weliano ni thiakwa Mhm. wethia twena bathina twawia wangima tukakange woso uyu lambo kayita wakakuna isi tu sesi ndila yitwa isa Ngima. ndakakuna yuso ngima no ikanga u ukanga ki buno iki ya mutu ikolo katoso yu sini yomba kasi ni yosti Makwetela. Mukugi wa ngima. iro wangima Na mboka mwisi okaingi muhikata. mboka yu ikanga kitungu na iki ya Yes. kibuno ikolo kakosolo iki isi ni yomba kayitwa isa Ngima mukwisa ni sengima no so yu ya usuwo kanga. so wakanga yesi ni ya mboka yitu twekala uyu sisa wakwambia totoloke na twekiyo uniform kawaida tatoi skulu ndu ethia kwake kaiwa manano waite thina la twendie twaete lift maloli twoka twabika twethi nya kwekala kundula Del Monte bandu beta wandula Mhm. na ila watu woni yuga moja na twekala lakini onionge dia kwa wakia mana kula twika na twitha tukiko na twithi atwiku na maili na twekala na nyakwa yini wakuma bawi dia kwa wasiokia kuoka ngundo na ito twendea na kala nya na nyaito twi bawi ile ni rwadhamia yu kile maboko busa ko yu rwadhamia ba yu pia alika skulu twenda skulu nya kwa kitende na uwezo wako wa uniform na kuwa sasa na class 2 Mhm. wala Na wa sister batia wako. 1 Mhm. sisa wakwa class 3 ukana 4 Mhm. haya na ke wokia kwa ya ndia wakwa amuyano mwaka kwa ilobi mwaka ilobi Mhm. akamuya uniform akamuyano kumulcha skulu na kenda alika lakini final na wasiolika Mhm. itu ya kalabu na madino maito kala na madina litwa wa skulu nya kwa mara admission kana uniform with ande na sio Mhm. mara no kuyo haso we na siana Thenge yanga kama ikano ikienda wese kwithia nitu kukwatia nesa nunu mashabiki nimekwenda kukwatia mashabiki nimekwenda kuwa story isu yaku nikienda wese kwithia ni mamanya ulondu matonya ukutethesia in one way kana ulondu utonya utethesia mundu bayanza so namba kutungetina banini ebindu mwekala na uwa ithe waku athukuma we mo ni ndio bandia onedia kwa ithukuma lakini ine sia chairman wa kanisa na skulu nyendia mwithia yani dwa mwithia yani nyendia we banyendia ona ndia mwone yani na yu etha mwikala nake we na sister waku leu muuma siapa kwile winya kwa ngo yane ngada mutu okay ato yayu kumutu kala kunila kali ka kilo 10 ato mauta aitunengani atunengani ino nda yakina musiyu nigo twa wangi mana tuikanga tau tuikanga kakuna yuka uketa ukoso tuya twende angia yitu twokie twauma ku yitu athiku kwinyakwa na mwese atabala inya wakwitha mwato yuno sister su akwa yo mwise yo mwine wewe akibetikyo cyane nga walewe cyatho kuma kambuni nesu no wewe akwitweka ni kunda twendie tokolelia no twendie na tuithi twakomete I think is like 2 days twabika kambia mindo twabika ando Del Monte mainengo so twambonengwa twanywa inde twathio tukulelia utonenge twaliftie maloli twesa kubika na baadaye ithe waku okamanya mwiko kwa hiyo muthenya ungioka eto mandite thiani tunabiki nina njese maile no ngatwekale ku ndake yu athi no ndi waina mathina maimana mukata ma batho ma faint na athi ko yuko yakaya simake biku mabuti watu atoiwe school wethi atoiwe school yuto athami yake le mambo yue wethi anyane na kabratha kukabwa yu ndo sister kwa yonosa uya wito ne kutabia ndo kibu ne kana tuone maru nengo wali utoye nya kwa minothi ndo atapa aya no sono ni anti ni brother wethi akwa yu anti wakwa ekala kwake ekala ilobi yani amwasete nani ya no kumutwa school lakini mwaka ilobi ndamulicha ndo ni wamuite uniform ndi sina wethi na wethi wemo yuti watu akalile o demoni ende na kutia ndo kibu ni muni ni yusa isubia nuwe na mina myake elinza tuyo soma ju
Kutia ndo kiwu kule na kabratha kako. Mama utiana mwongo kana mwatumia mangoi. Utana mwongo jua kile mambo kuyambita kwa kiwu cha tabu. Wala tasema bandu beta wamakuni kena bu. So twarabia mundu akakuka kaunengo mukate na mindoko na sionse yoko yani. So kibuki mwataba kiwu nikenda munewele. Behimbe samwana ngao. Tuyane ngawambesa ya mundu. Kwanza benja mawe igwabo mwana mbona ngwite mutungi yakandandika. Tuekala na mathina. Suwa mwanda bita kiwu. Wona akomania kibeti kibandani cha manda mwingine atabia. Kibeti chucha angule nilea school weke. Na muya ni na mwelekeo ndo kwa ndia school ndo na iguni nyakwa. Ambia we ni prince ni edit ni mindo. Ita wata munini wa edit teacher. Ambia we ni munini wa edit teacher school fulani ba ujue sio ya Kilimambogo. Todi. Tuto school na kai kata. Na kai akatu sa uniju. Na tabi nyakwa ndapo thisi atutwa. Tuadipa adika school tuambia somo kama kawaida. Yuna alika class 3. Kwa somo mpaka nabika 7 term 1. Nigo period yake ni class ni. Nano ndo the kwa tia nai. Nyine kata. Nene na tia school yani. Matukumia nondo. Na kinya kwa nuko na yuno na hasu na benda masista nge. Pange malikile secondary yuna ni weju kila kindu. Wete ande to not ya yani. Yela yo kiwe yana kala nomba. Gaenda school ju. Yoki yu Friday kwanza. Yoka. Ne yoka ni Friday. Ne wandoni. Ne kata. Nyene kala nomba wiki unge yu. Gaenda school na mwalimu yu ndensa. Undumbo na ndwe na sikia mwana siya ni alimu. To nye nondo wa madhina suwa bika mandu mwalimu wa ngundu ndio ka school masala maili. Ambia hii. Enda wala ati musia hii. Yuna bika musina hati ne nya kwa hati school. Aka kambia ndati ya ni hati ba school. Mabika school kwe mwalimu akandoka yinya ne kaniwa kitemba kiba. Babika bandu yinya kwambia ni school ngwenda okola na nyona ndina akilisa. Nyena igwa na nona na atibu kwa ni bana ambisha kwa kalabo. Kwa kibeti kenge obu. Tuoro unango. Wataloka umamu ayo abakubi watabaya tibasa. To tribu ya kalango obu. Yuwa kuikata kwa niba. Kwa niba tio kwa ande yani chokwe kala kunondoi. Kwa musi waka no itindo bwetwe. Ando kwe wata. Na wa muya school musinde ndozi na dikuju kwa niba ne kalaku mo kima besenya kwa na sisa kola fast bon mo kawaide matinde yani no kinene na kutindo bwetwe nyina mia mu school nena asiye school in fact na before to bikebo ele binda so periods si wakabwe school we na wenuka ni wandi share ni watabise msei wako ye ndia matabia lakini sisa kwa yana tu awon give second one na ikuda ni wesi ayo wenda saisi ngolilikana ni wesi kichonde na nje kwa masi utashare na msei wako nondo kwani msei wako tiwa wale ku provide ya nini sia motemboswe ni wewe lakini nya kwa mukale we mondu rai mutabia la kwa seta yo kana bado titaju Tuekala. Nyana wakana iwe na ikada. Na ujina alo ngwima kama mbwana na umakuju kuna ina. Na kama siwezi yani madina madai. Na ndipo amwitu ongea ni bandu bang kwana ibonge bandu bembeba nini ne kalanga kuyu. Ne kala kuwe. Kuna umie kuna asia kana kitwavi. Na hadithi yani wa mbanya. Na ndo kumambe ando ba 3. Njami na 3 in fact mwe wambe una ndo kumie. Kunya njama nda yanenda bandu kwekala nina peace of mind. Naandiki wangilio mwa maneli. Naandiki wano sinje tambesa ndiye sinje mwendie sekindu pesa. So ngilisi mwa maneli wa wambe naibwa. Na kibeti cha mbenda muno chandu yangu yani changu hata ni mwana wake. Mwe wake li mprada wasu kwamba tia afu ya maloli ya baloka ko kama hiyo. Wiba. Usu yuko uko huyu ndio kwa toya tatu watu ambete wati. Yes. Aso maloli ya baloka hiyo. Iya ko kama hiyo sema nina ate wana manika kula nai. Hivi masala ndia hiyo. Ikukuatia wakuatia. Aye. Tani aso yo ko yikile mambogo. Oila process ye mwana. Maloli asoma mudango au. Mbesa ila na komita mwe wake ali sio kasi yeso. Mwe wambe na dokuma in fact ni wona netongia musi. Na dina mo na wila mo wele so sio ndina to. Ni kibetikia chandu yangu ananja mo chandu kundia se yani. Ayo mwana jana akili ya mondo mengi. Brother wako mimi wake ali. Nyimbe sana asia tu mwasionde. Mwe wa karato yugo no ni mwandu su akubwa kuna andikito yumwe na musisi. Yana mondo wange.
yani wewe yana na maundu angi ekile mukathi akati ndambikite moko no ndakwandie sio ndo kana chao ina hii kabida yungo museusi waku museusi wabo wakuma yuko athukuma bwa mo museusi muskali we wewe dia tina mbikite moko no ndo na kwa ndi andi kwanda chao nini tu mondo twa miane gwabo ingwata aya bado impeka ni sio mwana sake bado the same chao nyina ona ndiye kalaba unaibona etwa bunde go wa maundu wa school ndo rona kwa avoid maundu yitasa to nyina uma yana uminoka ithe musee wa museusi wandikitwe wabukuma na mwana siake iwe dia yana yundu na mugo wekani na wese ko yeka na ninya na ikana yundi ande kwa ku na ninya na munai mindo last bone mukombe wakwa wa museusi ko yeka na ninya na yoka na yana kitito kwa soda pekalo kuta ke letu nyina kata nyina uma kuyu na yu ebindeno museusi na mamwana make makusumbua hai inya wake okandwa ndwa mutapasia kitumi necha mukaweka mukaenda hata 3 days yuse no watu wanaambia tuwe na mundu myeso yeye dia ni mundu yuna lakini ndo ngitwai kama zaidi wabu labu ambiana ilanga weta kamba tano ndo muskali na kwa yana labu ya wao wana bado nje na chao aya nyetu yakala nyana umba nyana umye na sala tu yako sana kibiricho kwa na kuwa tondo ju na makuyera wasiye ko kile mambo ko ju pe mwitu ngi wani ba yivu juma kuja na ina tieta na tuwe kitu hicho na atwa ya atwe class 5 ba munini bado lakini unakia kama ndo na madeno takwa moyo munene munini so atwa kitu ila wewe ndiye bandu asima mwana kwa sio amuya ono kibeti kingi cha kuna iba wanga cha amuya mandie mwana ikibeti tiwo nyamwaki yange kana wise yona mawi yani na mawi no kayu katika kwa na nyako baikweliana unaona baikweliana yu kabisa nambio kuona toka kangundo yu koso wakwa ne kalanga nasi wakayuno makawedia baikweliana nyo ila mwetu tu ambaye bamundo kumande wakibeti yana je na kati we mundo raisu na yo ndia yo mwana ndia si mundo asi nje kundi chondo ndia na isi lesi ndo raisu anguanya na mweta hatoji isa isi sawa kwa wokie for one na yu ethan roina plans iswe na rafiki nu akuoka kuyabe mundu be mundu mutumia mu manzi ekibeti weti kilangi ata na mundu utese okay neti kilangi no kana se no tuminye jese na sila kibeti kita tao yani na mundu mtu aile kwa kile na sana no ko ya no ko gona kasto mi bite to wangu no shi no tumane kana si o so nyana dira bandie bandu beto makuguni sisa suwa kwa yu ayo kiena ali kaskulo form 1 yu ne 7 form 1 na yu se toizi ma jamaa suwa kimba ndo ina kientra ndo ni bandu basi ne like 3 kilometers na mao na mutete lamine kondo na imama kwebeye fare kana ni watumie fare wako ndina mbesa ni fadi mao nyongo ende kole mwathi na mao yutu ya bidaki zekani ndo yu ando asuma form 1 yu sema mbese na niwe se una sister wakwa eba evo nikana maika se mambo ni na munduso yewe se to adito abikie kendo saita to yuko twenda ki munduso wako ise kana mwende tena mwetula kazi na mwetu si na munduso mtwaite okay kazi na munduso yuto abika kuba ngoguni wewe jamaa sio community tandani usu yu waende to kutwa eju nina mwana ndia yani mwana ndia se kwenda nja mwendo ndo wewe yani ndo wewe na mundu nuka jambe ate mangela makabika kuala abu nyentie sin na akili siba ndo wana na inabu kwa kala na kiasi ayi wati tokwenda acha wati tokwenda akibeti tabiko ila mwabika ba ukwake ningo na jamaa sio matamuki ya mwana kwa kibeti ki na kwete akia wati tokwenda acha atamukiende tu sio zende mpula asenda kwenda akibeti wati raisi wewe nyatita kwenda yani aneni na saizi no kuita ngwasi yako kanwa kuita ngwa na ngi ndia kuita ngwa ndia na ngwambingi ato ila kigela kibele chandu ye na tulindo tula tu ile tatu ndia kuita ngwa je na ngwa si maana so tukalanga yuma kutia nesi ya jamaa usu maina ndia ima kombo about next itu kalite na moju kabloti na kamoju tusambaba utevo maana tano na baina wingi wandu muno tukalobwe tukalabo ni sola mundu no kukoma na kwande so ndecho tukala so ila jamaa uno kie wanda ila uno akutwaite uno akwisiye musi ila weiwe ila rafiki uno akiwa mutabisia mwenda kwenda kibeti jamaa usu wosi yo mwambio kwikala nake mwena rafiki wako jamaa una to ya bane wewe idea sia wedi to kwenda yes alafu wadibayu twekalobu tie yani no yani inga huyo mbeto in short
mwekala onake bu twekala onake bu twekala bu sijini wakwata kuwale wito kau atwiana usunde na kele tukau na kwandi nake yu ouyu twekalanga ndake nundu nyonze mwekala abandu bamwe undu mwekala rumu nemwe turum twaitu nini yani lakini wethe muya asuna moi asuna mumatwana maima nambiro rwana makaimo siyima ena maima no kamatena kindu na yiba umumite matomi asindu sia siyima mwitwiba usu lakini wese mathama kuja mayeso mya sindu sia the newe sene wepe kalile twekalanga yese no kana baita bayu kwikala na jamaa usu eh na ndeo kwenda aisinda kwenda kibeti aisinda kwenda la yuri mina mwa yoma na wake leo no wambe wadhilde au mukekala ni hata mundu na ndeo kwenda yese na yo mwana je na akili nge ngoja je na akili je sio ndisi ni tauni takiondu ndese cha tatona kwele twekalanga nindi mina mwa wambe wake leo sine nyama tomanite mwana ya mande kibeti ni wona ni kibeti choka plotini to ile obunta mundu be brother wa mwana ke osi wandwa yeku mena moka wokite idayenuka wese ndia mya inganya no mande becho no mande wekelitu ne twali nona kibeti choka changulia kwangania ne ba na myani ba ambia ni winya kenya na myo karibu alikatwe kala atwe kalile twekala osu mala yani oka toka twani wanena twikanga uni osi twenuke tuthiko twathi niwe bana tunaweza kwenda na mundu mimi na 3 days kwa mundu sio yaendie acha wase kako ko komanda we nyendeke ndo andi ya tambesa kana chawo na ndengo anduite ona chawo nyawe seito yakala nine kala ko ebu ni se nyinje sekondo ni ebu na ndiye wa yani njese sio mana baadaye yuna tibu nyino ndi tene kwa nebu to yakala takale ebu ne kale mi monza andia yu mi monza toka mpaka kwikala na nyake musi kala na nyake iwe dana tana to iwe weto ndi manani haya nyine kala mi monza nyake wo si ola mwana ke no nethe wake ithe wake mas asanga fia mama ibia musa usu no mwana ke mama ke mando mamwete nyeyu ni ile kuyu kwete ya waikala kuyu haya nyine kala wo kiandete silingi mbao akwete silingi mbao ande ya silingi 20 jamaa usi wakite musiko ndakite najua kwa mahaba kana wakoma nyumbani nyake akibe kasombanko wo wakite kimwana niko yu andie twanengwa nyewe setu kata nyewe sene kala yu no kanande tiamba we moito ibu ya mimi na bie nyewa ibu ya na mimi na yu iyo kiro bjana na yu na yo ka yu yo se wo ka yu se akili apa na tinda yu na ibeti yongo akili ni danda ngiche na mukulia ino ndo wo kana wakati lingi bawe nonga ngari kwa ngeka siye ngesa ambia kulia nienda kuenda nikiata yu nienda kiata ambia thengwe na pesa no se do kanga tema maka nyina kwa nota tambia tema maka yu amatema twatamie makamba kasi wala yu na kia kwa ni aktakane tuko noka the following day na sia anajara wasibitali mundu na se yo musi na sia kana nye takala ni mina 3 days ni wokie masi bai mundu waikala namba wewe na nya wake wa kusupport ya okay nya kana si ndile no go kwa nyake kana mandu mo ndamo matumire ne kala ku so asima kusupport ya ibala matona ngabala matini matona mande kasema so nyai wese ro akatwa kala yu nina asiana mina di mina 3 days kwa te kwa mundu waikala ba nambi za kodi mindo ko yin ngobe nzo ne no beno ni no kene bwe ne bwa ya tekete pimi na wiki ile nandi na idia ngombe amona koda ya na separate mukono mutaute namu yana idia ndi bwa usiti ondo ngonya tu akala no la mundu pikala ngite kwa ya kitu town au weta wakalundu ota wine la wakiota wine nyewe dia ndoka ayu watu akwache kila kitamba cha kwekala ku takola wekala bila wesi okulu ale ako kanikia sawa ko tuko ako ka utuko kwita kasamaka yana baije ndo kingina ndoka mana kila utukomea utuko bio sake ndo na yuke laiti tu akala nyene sai asi akani ngamana kula weta na ina zinge ya socks aka na menai ina andi tenya jato na mato jato neta kai kiasi ndo hizo nyingedi ya menai na mkulia kambia ya kasama hiyo sasa hivi na ingie sebo wa ndo hizo I love kambia kasama wa nyilwai kwa bandu bake ba uthio mo nyandia atindani yana ndiye na akili esi keseno ndoku aya nyenga sioka nyana sioka kunekala yone kala ngire na kiawe de na kwata ko ko bleed ambleed ya mono ari tineno na bado wana mwana nina kana yule kanini na bleed yu pio
na bleed ya binda ya sana bleed wa mwaka na kindu na Na bleed ndwenda ya hospitali jenda ndi mundu ambia nidi na bleed ya bia hizo ngo bleed be mundu ndo ya pande natumia matani utana bi tayane tamatani ila ndo tumia kala mateminda ikula ile ite buyani so nyen ne kala undi bleed ite ne so kwa naitaba wese bleed nya kala kumanya ne siye na bo yula bleed waitaba ibu ya kene eh naitaba nambo kukulia ati ebinde onde woka wakwata waitaba wakwata kana kambe pe mundu wakwenye woko kumanza amanya balotwa itwe kama yese kula na ndiye ine matabitu mayese kula na o ya myesi na be mundu wayeka effort yo kumaza kutenyo nomwe maya au ka alafu ibinda jele ne mindo ina mi no sia kana kena mijina ni to endi na nyanka yuko ito kana kakele kana kaukambe ukambeju onyake weka to endi nake nguli kana twathina manena na mama na una menda no wathela nenyo amyane ku no wathela nenyo wakuyu haya no se to kata twendi amusimba kanya ithia kwa mwana ni nye hiyo nambe sio bleed ubulidi kwa wisi kwa kongo moni mindo ne buje yakele ne kali nyene sile na bo ayu bleeding alafu ya nje nene ndani kwa tafia na mbozi piro ne wandi misi ko piro na be sio disala na soma na mango na mende nesa kaisi nyona kia rondi chona ne kala ne kia sando in fact tikathe landuka ninka ikatue kangesa ngo senge ne kala maisha sio haya so nyera no kina bleed pio ya ngamayu nena kwa titangwata na bu bagu ngaima ngaketha makunia tatu mambe makielelo nendani nitene kwa tafia ninuke nambe otipito na thani ndiso kayani nidi ina no kiena atira mbemba na ona neno kai ndi bikala mundu we wako le wiyo sio mbate mamu yanga ila ngoti yangu na maseno yo munini chao aya nyewe se blasi no mona batone so kono ndon pio no teno ani tinita ndi to mbe school wona okiedi bika ambate ya the following day itu ne muito no nyandi saka ne muito ibuye yakeli ila wakiye kana kambe kaya miaka yana kana miaka eleju ila wakiye wakati tambia sio wakati kwa mambo na mbato aticha kala bandu bangi waba uwe uwetha note kalile bujo twende na kona wa ke malaria baada yuko ni balwango di chao nyakili ambia mibini so ne mawaya mako kana climate nene kada hospitali daktari angula kana na mtu msio kana ndiye saka nene na mwana no kulauka ila no kina bia na tabia mundu msio ambe yenda kana kangi ndenda chao kana kangi nakona mukule na yebu yeda yija ambia thane ne buli manani kala ni siti ya nakona mwendia kama mundungi na yadati ya kaje kale ya bamutewie kale uyani tu kala iba ambio ngore kala mathina pale ya kala athi ambia kwa twechwa akila sio athi athukumato betro thukuma idinyo abi kaba andu tabaya basu ambia kukanilile numenedi wenda twa mundu musomu kendo yuta isu nyene botwe kalile na mathina ebya kwa yende ona kuyana athukuma ibalwa kwa kila nona koi mabuti yo kuthiku kwande kubala mbemba wakila nona kibalwa na ndecha obo ibindeo sia yo kabiga twa magugu ne yiba utweka ibindeo sia ibika no kie ngolika kana okit na no makibalwa banona boya jama ongi mbemba ana kana boya mwitu ongi ngwa ambia ne kyali na kawe ya lanji na nyanya na mino na ngo ndambia meyo na ndanja mwana osuju na nake dilamba gone wi mwa chinji na nalika nene to ne si hospitali chao siwosu na ndanda siete na hospitali nyina amuya na igota mwita wasende malo kuma bantu tabayi banene to bakube mono nyina amuyi wangoje banda bya nekyata nyina amona na amuya yi nyina ibona nene hospitali ndi na ati yakana amanda munge na ikalile hospitali na vika hospitali na ndi na ngaya ndedi ndo kwa ikendo afternoon na kwa vika 6 na nisi kana ya dine kata ndo ndi ana kitoko na si akana wisi na mutabia ambia na kuyendia ndandi na kana kangi nyene kala hospitali na vidai mwana ba silingi 6 ndio kwa umu ende na mini 3 days sababu atoka kwa bambe kasiba hizo ndo na ina ndia hospitali nyene adiki balwa na sasa vitengeza na maana hata na mombe cha hospitali hizo no kaila mbesa yuoka ato mananda kitali oka ai basi lingi maana tatu wananda mba ibe immediately ndia si ame ambo yokoba so me mama nuna kuliro da kala mundu nyikenda
akuloke kanisi yesu twamwika tuketengilie kumi wambia kutwe athio kakobe athio kamana to asie sio akoba na isio wona so nyatwe kala nya kwa wa kia to masisa ko kambunya yu na sio kayo buko ake twekala ta ko byubisya yana nenkania wale no andu nya kwa u saingi onda ala na thukumia kibalua maine nko kindu twende na maisha maito timina si mwili yenda kwa mana kwa yu nyina mana athi kina sio kakwito kwita bae basa ibale nya kwa kala athi kwito wese wa kanundo wese ndina vina kwa kala kana kanene anyusa akakwa mwana siko kwale ko ituone athileta muthia wa kwale ngi na ndeki amwana kulani gakone wasi mwana ndo na kwandi na vina yuno ndi nasi nyene bona ekiali ina to masista wako suni atiye na mtu mana mwathi ambose mwana ati amwasa wakethi amwasa ako kakesio nzikana kaile hota ukana mpaka wakiakose wewe atu yakala na mavuta nosu nyene wanda umesha kana kekala mesha asuna sioka na ndini watu yakalilo na mathina maitu twekala indi mina mwa yumwana na pia mawivuti ni mavuti mako ambi kawaida ibupavuti ni ibalua ni u bandu twenda ako bibalua betawale bauma uuni iba utu abashe bafenda ukaibwa maybe manele kumasaile mpaka saa monto kana mwewa naye kanima na mondo kana makakuwa takaploti wime huyu nende na maisha naende na maisha makwa nende gona thukumia jamaa wangi wokie rero twilangitwe kwake twime ambia ni simbite ne samuno kana oneti kila kambandika na mwe baina thina nyambandika bya utoa shamba mboyu na iba silingi 3500 kamwe nyina thukuma na mathina makwa kena cho sinia no nithukumite itwe thukuma gona wakinya negwe nyendie simindo nyinaenda kanisa ibinda jo ngia ngai ndethie mundu anje thana mesile moti ya mundu ona kwitha imbisile mundu ni asu na yanga ndethie ni manya undu yani undu ndo kunde imishani ni kalite ngono kinya nambi yo kuliko no siki ani kuma no siko umana au fanadi na manosuka ndiye kiya kana na manano yani kiro tambukia o mano gasuka na wabi singasuka mundu na masuka ngambi yetu abunandu neka nandu masuka tonya naende una na tika masukia na manosuka ndwathi skuli uska nyendi asomya na mani uska ondufane pyo twikalangete yu wathi wala mundu yo wakambiye pata nyakwa wewe yo mwana manosuka mbiye plot na we kasoma kayo abu anda oboya nene yula jamaa wethi akasoma jo isikaluni tajino onke na kibeti chako wanao girlfriend okay dia mwetu ata kimwana bu maybe mwetu atambuke kana brother ati sister ayoka kama lunja toka amekuja kutafutia bibi yangu wanaume hii maundu tasi ai nyewe dia ai ina keto binga nono yuende atinda kwa nangie mare yani ndai yona nyane mundu ndese jata tisondo ili tekala ngile nyano kana iyo misha mambito bia inake bya rukiyo kosana ngathio kwitu kasioka wabika bandu ju na thikwito byo na kombo akasomba mina kombo akasomba yani mathina tinde auka mathina asuma kama kukua momo yani ndendo kunanga peace of mind nge kalanga nyino ndo athina sa inge tonga kasa kabairi yesu ndo yesu yo ibalua nse ko gwito sa inge wasio kan iria kwenni no muno ndo umiote na kana haya nyana asioka twe kalanga jamaa usu teto kalangile wana kunina sio kina kuninya kesumu na muya kwa tiesha na ninga dokumento yawa mamba nyake na leo mwaka yu naona naambia andikiwa 35 mwambe na nadhikia bua naona madamu sio hata ngwanesa ni bawe kwa madamu ngwa ma ni connect na ma agent yangu mambandika ilobi na lobby alokuma ndo madamu ngina ambenda amwaya kana kama na kala kuyo nyende ba sisi sana sina nyawa wake eyu siali ka skulu ino ndo nini bado na jamaa mwenyewe iwe nuka uthi kuona ciana nde nuka ona baka uyu nde nuka na datu ma kindu nje ba mbesa nyake watu miacho mbesa sio nde ana kanti namba ndo na mbesa mwifa mo hivi kanwe tana kindu yakalangire sina kindu cho ano na kukono yakabona ndi tukwenda kwa imagine mwana wako yekara aiteneka nyeto yakalona mashinda maitu na lukumwa manda muno lena mnye kunoka noka na wana watu manua la wese na yondia yo kala imbia wako mama mundu myongia kana thimia bana lebika cha usindo raisi yo yana kala ne ondia no kabe no kiena tongo kwa kitu kala ni tu kala ni ai ati ndawe dia yu ambia wana yu nyuma ila bina mwa kwa sana ni lambo ki ina semba na wese nyuma kwa kana mpararu muno pio
haya nye twekala nyo na jamaa wakwa twekala wethia ni walikuwa kiundu kingi ju kasiana yasioka nalicha skulu na iwa walikuwa kiundu ju ikili aunenga maneli watu kayo kaipita omutungia na maneli jwanywa kana alikuwa mbesa ciake aikuya mbesa ciake ndate kara aikuya ni mbesa ndate naigwa mbesa mbona sasa ingine naigwa na miaka ngoro banene ukasa ngamukulia ngoro banene betu mwana wako sambesa cia mundu nene kalo no mese madina so akilasi akunenga jamono akilasi oka kunenga mbesa kwa bikawiyo akwa au kwita ikendo mutungila mbesa ciake kaisi maybe onenge mbesa huyo mwana kitu tasoksi kana wale so twakalia maisha maito ngona kitanda twakomea mitola ya kunia na kwake na kitanda kila twatumia ninye na ndeta kumia jamaa wange kumoya kana mukala pasi iyo ila wale nonde bambia nonde na mbesa nengaza anenga mau na kitanda mau ma jonko na mau jamaa suju kusuna na ke adia manda mindo pesi adia sana ifu adia manda meti ya mara laadhi takalete maisha maito nondo na kwa ibulo tindaua nangu maisha maito nyana uma tuweka 2014 nyana ibanda maisha sima kina uma hiyo sasa bala bandu na kuma ikola jamaa tu yako sana na kitu ya mwambia mundu na replace usiwa mondani na umanya na mbio sana juu na tina pala na kombia kasomba na kombia mama ya 15 years na basi hivi na 1500 aweli ana bongo sikia nanja na kieno nyuma kake nyana kwa mama bana na ina kakunila kama mindu kaka 50 kg ekon hakelange kiato kula tula tu na tu ukaidi ana bayati wa ye holu akabila kama ka plastic wewe ana mwaka ndo manaka na pia kalwa yo tuko twakomea ngo isu sito na ciana ciako twekalabu akwa twechiwa wethia yauka akakuwa mama yani akenza mambe yene nyene so mwene nyene na mwene ya mukanye ndo mbani nyene akomboi wede mbado na kando na kuleo kuwa yuno kwa kake kali yani akotinda kwa idiche mu kana idia ka sama mbi wayo manda change ayo kai meng mala yo sike bule ambili ane yo mandu wadara ndo basi ana ino ni na mambande kento isi wame wakie ni obwa round nje sana uya sana leo nono jana stove njana kino njuma kwa kini na miene nje ka kali okia diane na kasoma na manda change na ndo ba utai pa hivi tukasiembi pana ba yo tukatunini kama lunja na pia binga nomba na dia mbungu akasi wabinga na ikeno 6 that is awe na wadi mbungu siana sio isaiso siana si bunza ila ni jamaa wala hebu next na butcher ambia ni wabinga na wadi mbungu na moto na mkunia sima na mkulia ya mbungu yake ambia mbungu eni tete nye baadhi ndio ndo ndio kuya kakuni la kaya kama kala kaibu aikendo kingi chebu katoa kibila na alika na bungu na kite buna mandamu na ko lia kunila koka na unya twalika ndo aliko tuko wo kio tuko kendo sai na nyote ndio ndo na kuunga mawe na bia jamaa kana kitu kusiolo bungu alonza sodi waka wala kala tibasa nye na wendi na kata ina na mbina ndisaidia ba meri sina bingalingi ko kongene ndete na ne kalile ku ne kalanga chai kalanga mono ni kalangi te go sisa ko kina ke obo iba we sisa ko kala uba ku ai na siana la wo ki obo ese wati ya siana chake cha itano obe wacha na to kuma mi ndo kuma kila buma pari wa masaa kuta masama excess masama vitu kile obyo mi tatu hiyo bwana wanantia kala ndiye kwa la chao na sio kia kwake nikana siana isa yake sikone na yeah ina amekalo na siana hiyo dia na ino na mundu kwa fika yu nezinga masuka kanenga tobemba kana kilo kunenga tuko katoke kala toka aina siana itano ai sister wako aina siana itano ina kwa nasi kwa ile hivi kwa kala jabu na sisa kwa la wakie kama yu nya kwa wakia munya ibinda yimi yesita itadelere nesa ai baba ine alafu uma la wa umia tuo la wakie dia ai tukala kasomba kali ne ba ti kweleanwa nyina thama pa no makuchwe dia yindi na bandu ba kala in short na mayuko na kunia manda mula wandu eta yuke twina ke ayaumia kwa mundu uso na kalisa ko bandu weta bandu nyasabu ina makunia na mwelese kila kinde ambia ni kiata ambia no ketwe kalange nake na ndia kwa ke dia bande na buya nake bio au ndo ko maloli nyama kawa so ndene ko mwe ate na ngona tangu mtu kia moyo bado ni nasiana nina kieno ndo na kwa leu nyana ambia isaluni ngia bada mongeji ba nyenda ngeta echo wono kiwe na ambia oi kaluni suta manda mongeo kaambia kana no madambia chekelagu na ambia madambia sia
ne kalanga nikalangire yuko nokie jamaa ongea mbisoni kati ya yu jamaa usiyongi usita sina kana kauka nini ambe yo nikati ya nyendie wango ya kwa na wendo wako kwenda mundu ni wango ya kwa tena yani ndena shughuli na mundu ambe yo nikati ya nyen nitwa sini nitwa yani tuna mulile binda yasa na wewe dio kaandili waka onyebu ndili yu akasitwa yo abuna mama kambia hii ndo mukunie simo mwitie kina ninga mwitie ngono waikata andete ya oh kwanza mai nikatia mbele daktari lakini nyenjise ndio na yeye daktari hapo ndio na hata ndio na hata yeye yani ndio takalle sasa yuto sasa yangewa ambia no mbona bilo tila ne kala ya nene dai yake rondo yani hay kala wa buna nyendiese ambia no mbona ba u chao yangule kana sana isi yako na muya sana isi yako tu ambia kana ne sieno che anya no ndo kuyuko kuke twinja titana na ngai na kuniasio au fe simu mambia ni etunge siana yu ama kuniasi simu mambia ni kata ima twe ni na muye ndo twa siana wala nyama na ngambesa na mau yangu na matonga wenda ina gebeti twe kalaji wede yake lati mwana ko ngambesa ngamatumia asi ndo siana sisi mu ikalanya nake tuina soli kana na tuyo ndo ndo ya tamata mabeste yu ahuju aya shule kalangere yu ede yanye yani namba kuwa kendo kana chao wale woka nenga yuka ngasi kake yino na nambiye kala nesa yani at least tuo tuikalete o kiambia mindu miambia wenda mundu wanga chao na nyina muyai nyina mkule kana nyina ne kasi omuno ko ni chandi na shughuli impact yes la sekana serious na mule kana no kumbiki yawia kana no kundamya kunya ndiye wana ndete sakosi ando ya miendete ambia yini sawa yi namuta ibalangu ndo dhamia jamaa uswa hiyo hapa ai ni wedanga okay nisi anu medanga no takamba no taikuyo yu ambia yu nyina amuya ni sawa ina thina ambia ni sawa na mande ni mutabi ni dhamia ba na amuya ni dhamia ndo beto amuwa so nyinja dhamia muwoga na dhamia muwoga isi yetu ambia kala ni waka ipa mamba kila kindu chonde na tuwe kala niya maize yino kundu yangu anu kunenga mbesa ya anu kuandu ya tundu tano mba yu kati binda ona kamuka kwa andu ya kakasi yani watu ndatu no kondu yo kata mangaya au tuyakalanya na kwa jana kondu auti yani otino reisi yo yambia mbunyala itamwa twani tuya twani yani twekela ndo yayi wewe lote yani lote olika kwa kane kwa kitu ile kitamba kiba okay kiu so nyani ba mi ndone nikaleto abuye moko kabauto ile twekale okaambia nikiata otwe kala aba bikaba ndo ambia ndo twana anyina muya bina dina matwana ambia ni ndo twana lakini ndiye ndo kutia chao ndika utiyo na mkulya kundiwa ta anyanya ambia ndaka ndia ni umana tu ambia ni bingwe ikwete na bingonya ambia kiangilie kum saisi ukombeki yani wewe sayu nambe ngutunge tina bani ningi njuma ko yayi sikano na kire ya miaka 5 dai na dalile na dala tami itato uju njato meta kendo kumbe wa mania ni moito na mana ni moito yu atomia trick ambia embandiki ya kaindo atomia trick ambia embandiki ya kadangu ambia yoka ne kiara ambia uka embiki ya stamp ya kwa yu kwandiki ko twike kana nukie basi bitale kwaku andu ina ndawesi neti bando bangi andu mabana andu numeta ngaleso sonya na disi bitale na yake wasingana na yake wasingana byo to kumingi mona kumbe jeki wane moito njese ndile na onye buyandeni ndiye senye watonyo sindano neke wayu ya miaka 3 na sasa hivi yemwe ya miaka 3 njese mwese yundi kwa nani ya endo ndia enda ni prove andi teacher ndine buyake kaya na kwa yeye wathi akuandikia na wathi hospitali ndio ukekiwe sindano esui kwa daktari nda kutakia ningi anda basi hata na kanu kuona andikie kana nundimie ebu ndine ebu kwa andikie hospitali kwa loko kuma andika chao ndine ebu no singano mata inayo so andu maba pauno ndo bakubya balane jamaa usundu weda daktari ni daktari onayu so twekala niwe sina na mayugo na makuwa ya wakambi ya kaundu adi biani au malo kama mwana uju akambika blacklist kana saingizi mena 3 days mbika blacklist na mwina ako sana na yoka kupita kwa sina keko nyandibua huyu tuambia maisha wasiyo adi akombo anomba na ko kutaka tu nyonka likwesi ambaranga bandu andi akombo anomba sioma
nao kaambie twambire wingi sana nao kaambie ndati ngone bila bikala twathi nona ndeta ndiye nona nyana sio kanoka eja rikwele no nesa ndo nyina mbaye wako laikala tawako laiva ona ya ila na wokie saisu muito na na mwito ngwisi no ndiye senya ndiye bia bayo ndiye na bani abunya ona in fact nasikia mwana ne mwito yako suko nando ndo nyina na flat ya unili na ndo bwa ni changes ndo bwa kwina ubindu kuno mwamwe nekita iwe nena kapoti yani ndiye sene tot nita confusion wakite ndiye sene piane cha nyei na nyina mbio suko nando kwa twikanga ni mwito iwe na itasi ende kusuka kwa yinge viena ipa uwe hospitali ya private na thimwa iwe already waendie already you na thimwa iwe ekiata na iwe ne mwito no asitita withu ndo kwasi na thi kwa government na thimwa ne mwito hai kwanza ne ne buya meida ndatu na jamaa usi mwatani jamaa yu andie bia na 3 ndiye na 3 yuyu mwana jiba katikati sana vya kwana ngutumia ila mbesa ndiye na sangu tumia sana na sangu ikata ngutumia ino ndi bia naoti ya nyangaflo uju kwa kala nya yula na mkuni yesu mola na manena mwito ina wina na kwaro echo na wina kwaro stress mu ya itajimwe kwani nondo ne motia nebu isi siana si kwene we kanyata na mkuni yesu mo ambi yonda bia sendo sina woman ambi yenda sosia na maskini takwa nganya none musia yake wete yani sino raisi se wanda mukia akwane wewe wona muya wanda isi wanda bia na wewe kasi wasia nomba ndika sia isi nyenda kala na mathina makwa yu ebi kwa ya bikia bandu bose abo ebi ina mita ndato yu na latilisi ana bado na siosa tuambia kukala sana sia no ni ebi na kuebu ti ya kuko na emesi na umia kwa wona ino na kabana sisiana ni kale acha asiana sia kwa sionde bandu bamo na mosa na mo sio mabinga na mosa kwa kawaida na mosa nyama tunga mako na simundi atunga kwana ndia tunajosa sima ndio yakala tena ya kwana kana ina sia na sia uti kama mediko na ibo wali nda mama ino munda mwa silale nya kwana bina ambio bangi sina kwata bina kuma bu ndiko wanga na maisha yo nya kwana ke okala mayunga likweti atikoma ukoma yo ndo wandi retire binda yo atikoma ro kuyo tena atiwa yo ndina mundu wonde geni yani obuyu no dobo ne kala yo mugane na namba kuruge tamani ni tawa sio ndambe wanduke ye salune na mbike ya nenda andi bingwa ino kana bikwa nona no nina thina neto kita kwa nanga mbesa iba rent isi ya wia nyina mwa to bingi mbesa nanga isi ya rent no na igita kwa nanga mbesa unye ndio na toka tabaka bika bandu andi mambe kire saluni tau biwe tena na bingi sendo na yona sinya bana ndiye ila wandi na ndiye na kombo namba iji jambe na tila space kalabu tina siana masipiabo na kasa to kalabu ina mina si harba kalabu na mbio sukana au matina mengi au kusukana uyo wewe matina mwaka mengi bawe tena na saingiro kwa sababu na wabu wangu ni saitu ina siana itatu yune na siana itatu yo wewe yana mbie wewe yana ngito ibalwa kwa mbi na mbie labu kuna ne kabipiti ana de na pyo wewe yana de na pyo na kala munna kwa restaurant na kala mundu ndoka imwana na mi yana kala to serondi mwako ena meyu utano ono kera ndiko kelabu imanda mungi do ne wanda ibana nje ndawo mana kananda ibana do ne nese na tinda bundi ko sale ko liwa siana siwasa nje ndawo masana tan na tinda bwe ne seto yo kamu nyene kalau ne kalamu mwe wambe ndande pa ofio na tande bide sendo sauti na kelabu ka soda kanoka ko sole liwa siana kagila cha pae kalabu kanene kai kanini wa tena to sobata twele tratu ukatawa mino take siambesa mundu buloti yeyo yakati bandu wako mwese baya munenga special so nya to kalabu na matena na lokuma miye tatu isi siana witi yana pa ina ande kwaye na wau we buloti chake yake beka somba wana ngabo bo bayo risk kala sana lakini ne kala unondo ise mwana no kuonga mwana monini to kalabu ile kalabu mwa ne kwa de wakamya mili ata ndiba baya nomba ala bandu ne kala yo lo ba nomba yesa mandeka na mbo bingo nomba ipala ne kala ambe nasi nane nana kibetikiu chambia noke yutili kwa tinje na mbesa kwa na ke wa mandeka ande ondiba nyene kala bu ila nomba no kana bingo mwana na mwana na mwaka mili nomba ya bingo na uma
nauma na akali nona inya kwa ila ngoine mwelesia wanandetha ya ndombe thukesia kwa tombia nitwa yesia na ithe nina ndiye mwana yibu ga ikile mambo yisa isinda ya nambothi koma na thina muya na thira kutembea kikawaida nja muya kana etukire nila ndiye kutembea ina tabite kana kaka kanene kana mbo yo manda mesa cia nomba nauma ku nana umie kuno kai na mati ayu na ndiye na tia mwita mbongo taitwa ugana nauma ina sio kayu ne weka no kayu se yu komanda bia no at least bana ngona besa haraka nikie chao nive nomba ni sioke nunu begire jampen mwana no kuanga mwana monini nyina wakana manda bia na manda bia no kina wata bia wa kilabu na kumura nadi ana ndiye juku we yani stress tikalangite sista kwa wokia kwa kana uka nini wala ni ate yeju kwa kana mekala ilo bina mume mekalangite ne wambia nga mume no lile chao aje kala kana nyina kwa na stress na thina nyina muyandia akotoma kakwekana katonge musi na wewe na Kenya kwa na process isho ba mayu sisa kwa la wasie kana ndungia kana ndungia kana yusa isu kwa yani manani na stress ona ntiese na ndungia ngai na njali kashoti kadhi yani njali ile si ambesa siene kondo jukua kwa lika 6 with the wing ne kila bukene muno 6 ya kwa cha kile revinga sa kenda na mwa vinga wasangale tuzi twako ma saba kila mtu yakasapulanga na iwe yani stina stress ino ndo isimbia nifiyanga ye kondo kwa mbepo nyendi na kwa ambepo ana mama anengete stress yani nyingie sene uwa tanguli boka changwe binda yu na umayuna asioka ko makonge ni kune kala no kina manda ya saluni pa manda mundi kana jinda rungiwe na manda ya saluni ka manda musu na mwenya njita mandu baikala no mukamba na mwenya ndina mandu baikala ambia yi no twikale nake baina thina atwekalanya nake twekalangite tiyo sisa wako kwa kunesimu ambia kana no ndete wali kangale na ndete cha mwana india maboyesa simu na mwene sawa na mkole mwendete akana ina ndina bandu bakwikala yi mwili wanzangi ambe sana kingai banomba na iwenga sio kawapo ambia yi we momeno lele chao kana kwe mkana ngathina akona mwe na tipa na kwa hutia kana keba kau andete ya lo andete ya ambete yu kunya kwa siku makutano na thina wasali na kwa sio ndai sitatu aisi ngo sio sala manda myu aketio mbea ngo bathingirire no na mwelete kila kindu usiyu ambandikire saluni ana ngangirire na komba kasomba bandu wese na ino sosiana itu besa dona sikana ngite bu pe twingi no na cha pete muno kedi na kaisa moka ona yani ona ndito no mwikondu we maana we side yani tengemeo to besa to maana ana ngoja chao nyeto besa dona lokomite na thina kuija sindu cia kwa yifu mugana kayiba wese na bana bangilila nteba deposit nyena alika nomba yo neta wasiana sio ndene na alika nomba yo isa isi 2019 that time nyena alika nomba ko nitwe kala buyu wala madam besa ila wana ngengilile ambe yene mu nfiene wosa na ikatunga matukwasi wosa moyo sungi na sisa na unasia na isio kanine ndina kendo ngasi ya dile tane bai kendo chai boyu nisio kanyo ni sina ndina kendo kabisa yumbe saidi na kuija sino sia dala to kala baada yuko kama sana nta iko kwingi wala mwana nusu mwana sino koni dipamba ndina besa ndina kendo kabisa na mahunga tembea mpaka thika na mao yuta akola wiwa saluni ngoma bunga tembea mpaka thika na mao na mandete ke balua at least no na saluni ke mbize na dike lakini babi ka bandu paemela ye oniende yo uwe waya mwana akala isuwa monini kana si ai tama kadela wasi abe ba tambaluni abe ba bije ke bube yo ije ke bu ya tambaluni ni sainga ma kala bu namba ngadinge kala bandu bulelo at least no na rangu ni mwana kwa pia ile kaleta bulelo ndo babike bandu wede na dena pio na teko mo pio sabu no wada bandu wona no wendie magolu manda kula tulikanga no machao madhambe yene kala mishati na ngome ito tuon no sa ka to mai kwa tuka kama utatanga dilelo nisi kada me mundo kunene ana yo na dhamba oni wewe sana mutamata nyenga sio kangoka ngekala nomba na iwa lakini wewe sio mwana wabike nende to na lelo be kajamaa ndi bantu na manda ya mwana be kajamaa kangi kambo nende manda ya kai kamulebi ndiko ana uba isa mtu
banonga mako mwitungi wala nabo ya simu babiki bandu wedi andi simu kabisa yundi na kintu kanyema ku kampona kangule kana wani yo vijana kia jenchi aona namu yo nangu ya ndio na siti mu resena namu ya kwa podo ya mota manzo maso ngo wisena angule sana siba nitakona mo seta muno keja nibia ta mundu kukua nitakona tande siana na kiana siana ankambia tambo ingone siana isu kwenda alikanomba akitiko bikablo tina kunikala ya kiana sinena cho yewe yani siana silonza akali adi andu ya mutata na andu ya mboso na mindo na thira gwa tilisi wasura twabona ibana kombo ya namba na bonje kalanga mo yusu tatelete kibere chichambia na blot cha ya imagine chambia mo yusu tatelete withera ketan leo ke bandi deposit ne tame ola manda mno kwa na wede langile siake huwa nengete wede stress ya ndikata andina limbado afla asiyo sembado no mwa yana kwa namba ke huwa onde huwa nikaribishie ni wana ngambesa anenge buno ni hela baidhi na kawaida nye wala manda mwoju abayu au wosu abu yuno komboete kama nyemo yesi la kana ndina deposit ni dame neke sabu yo dama ndina mbesa one rent mwana jisika nangu miona nye woju mwitu ngio kamba dia bandu kwa waini na dina ndikwa maana na at least wetia autu yo kwa manza ituja ndi dokuma kwa waini no kanga waleu wasi womwe ndu ndo so ka shopping ningi ka shopping ya na wale wasi womwe andie kara andi monenga ona de mane yana kana mane ile kana 150 isi wakasi abika 1500 ya bika 1500 moyo sio de lauka wabu katika tini kupa waini okaambia sana cha kwa hii nchi yo sieso basi yake achone cha block na manda mundu an block na mwe patili 100 tamu ya baina dina no kula itama ni cho cha cha flash njati ndania yati wangilia manene kwa hiyo sio la wewe insistir on dame ni monenga rent na deposit kana ne dame you know kana ko saliwe ya you know already ini save ta kakili kama no ya nenge te stress pio anenge te stress mono ya bi no kana ko lo ya ina una ko we kala ngara tika ile kwa to muka to polisi you know na manda mutu ka kwa to ko sembesa uno ta gombe sambingi niko makuru na njimo ndo ni sema konge ne to na nzie siana unaona uno na nesi you know sino already sa isi to ya liano you know ka tuone kalile buju suomwe ne obuju ta kola yawa ina karo manda uyo ingi ne na iku wamboka ana ndia wamboka wa kibeti kimona ne na wewe kimokamba na kikulia kana be bando na nyumba ambia ibala bikala be nomba mbingi na mkule mbesa sia na ambia ingilile na muya isa wende kana no ambati ya nani ila na ambia yuna sebe ngilio mo at least yo ya na to le ya we ngiliwe bana ndo rent ndo wana ingia stress pio nyina uma tuwana umia na dina ona nomba ina kero bana ngaine anga indi bikati atongo ise nondo dina mbesa ngimene tina kwa mari ku 26 na dina na ndie na dia kiateka ambia nomba sie wana sie mbinge sio lakini nomba ndizu pio sia melti au ndizu pio mama ndizu pai manjini na kana kanini saizi nyina dina na ndie nomba ni sio ndina mbesa ngimene na ngilio sio ambia nondo kwa mari ku 26 ni ndala mbaka matuko atano wenenga 650 nona ngaiyo wakati no kanesa nondo wese yengo kwata mbaya sewa yasiwasa kendo kila saa kito mbona na kuja no kibela ino sama wata bike yangu ya kibela ifinge tu akubasi ana mbala kwa mina yitu ya kalamo Yesu matuko asara na maybe kale dayo ndina kiendo kabisa yu ndina kiendo kabisa yu ade na pio tiwa twende ya wewe tu ngewe ambe ango bede mindo ango bede kamsala na uyasiano twende mayezi woka wantu kwa komi mabikandita kiendo kabisa yukateka process ina manda ya bya mwitu twa manani okambia okondembele ela wakiondembele yai ina umye bala waezi na ino kiebu na mwe ndina rent na mwile ndina rent ya ndo sekiendo ba nombote nuja dana kilisi na mkule cha kila ndo nataka kiana ambe ya ndo tuito katimanda kasa ndo takibila twaitwa manda jimo yesu natakibila kibila njya werengili nana akitengililia yana na ibangilile anja ibakibu wija na yena ambao wacha tamba wakale utoje twanyo sawa na cheki test kwa livi na yuyo tukalita maisha asio aya tukala ngire na wakadwa kusale ubi wetu atwa kama upyo twena le ubi nana wambi wa yute tuwire ni mandabi ni bone ibono kiena ata tv na sia kai mite
Bora ndio teo na jenda mama nene ngambe usiana bora anengambe sasa kwa weli anengia maana Mwanza maisha masonga twende yuju mwa yusu ngino kana tangaza ende na tasiana sana sana mbaji na atiwata yunde na kiendo kabisa twende ni mama mumo wakia kwako madam twese na yunde na kundu ndo tamanani wakue na wakia kunde mbele ai okay ya maisha la yuko kala na ndo ndandite nchikala mbi hono ndo ndite okay takwa tasiete yu kana kauka nini angulia kwa nitita ini chao nyina mutabanje ondu kuila no wese twanena aya tuambije nukumboni bandu tumande pesa inambia kurunge tina yibani bai binda yene kalita yu na mathina siwonde ciana na twa skulu nge wana nina ngania admission na ndina mpaka uniform tamu siwonde ya som pesa na ndadi tam cia kalilo nomba imanda mwezira ambia to dhiokie kala kwako na ambia netuothi ngwani bandu tukamande pesa nyina kwa ndo naigwane thine na igwane biketo muse mathina pyo ayo ndo naleta kauma twathi amkulilia ni banda bya ibala twathi twethi utaka ngachao yako na wyo so la twendie twathi twavika ambie ni mumetina ndo mameka ni nyandwa iketwelunganilwe mwe kana ko ndo ambie aya kuyara ni mumetina yani dikatwika ndamane ni mumetina tanda mwese ndo nonsiane okay pala kulika nelike ndio ngama pala ngwezi abangeti line the same nathi toithi isu wasu twenda reati the same sigoso ambio chaka kwake yusu wa wadhiru abanga ayo kayo toithi kuna twatinde to kwa moyo tena leo yan twena nzamana twali nyenda twendie angoni simu twa kumana yiso kone twali twendie alika twekala kunye akasila makuma mboni wese malunga na sema tiandu mendete mundu mwani ni shot na nyondo na ilibanya mandunja twendie alika mambiye nebi masene bya kwewate esi nenungite stove nenungite ata nina alikana kala iwe side yani wambele jondo kwenda na wanengete kila kintu material sionde nina adi kana sio na mundu kendo saitani anenga silingi manele waiwe amao uyono madamu no wathi introduce ye na iwa kutwa yani wathi akonia okay we sio yawo teka yini ni wa sex waka yu ni sio teka akutwaku ndo ambe yuna kala basi na isio kuyana mbona ni bona sia sawa kwa wethia option ila watiana no uthi utethi uyoso na ene thika no nilikeli yani baike no ndai ready kweka onake kawe mundu ambia nilikeli minati sasa isu ndo nalikite na yue ila ukia kutabia kuya akwa ni buya wa mutembo sui ni chawa kunengi kana uyoso mundu alika uyoso ndeda na beke ndwetha kwendeka requirements kila wende kana nenge usaiwe au bandu yeti bandu cho bandu wa uyani no need ya cd na cho nengi wenda ukuite wenda ukuita tisho pia ndio hiyo ila wandu yenye na dina nesio kwa mundu niwa saisi ninanza ni wita ndio nesio kwa mundu fiendo sana kino saita no saina sio tuko ataisi utindie mongamite ndo alia kungoma bimu ndo kupona ni bandu mokonga muvangela ine mongamite mundu akakwenda kutina ndo alika mundu so baadhi mundu so nanga maana ile kwa saa sita na ino kiama ala mesema konge ni face phone bandu badoko no itembea saisi na ma lakini je na option je na samu hata bike ndo asiana sika kwa mengi naanza no na yu uyoswa nini wothu kumia pakende kana no wothu kumamba ko munde pakenye yuna namba sio kana ndina mbako uyasiana labda ati nene uyawona ati mundu sindu itengalitendeona na mundu ne kalanya aina uyasiana mamu tata mamba ona kamsela kwa rani okulokolosi not serious na uyasiana nasi yoka ne kalala wasi okopo ne kalera kubeta wiki mwenda usio kayuingi mundu ne uyawona ati mundu ne kalawe dai ngi wa woyu tito no dikwingi tuone kalile yu kumebinda yu nyene kalangana na kabani ndange nasi wakangi nambe odi mbola inambe yako ndanga at least nambe yako wacha nambe yako ivoka ngasi mbola utendo polo toro kawaida twende cha mwana waki no kina cha na skulu
onienda kuwe kana sio u na onesikanite omondu tasu ona kwa kalika form 1 yu last year yo yure form 2 oyu kana ka kwa form 2 mwana la mkuwe form 2 na niwo mwebya school fees ila mundu ngine thana keno nye ikila nene kite binda yo ile kwa lika nani nakola nani natopwa pesa kuma masi no jende tabi wasi wa viko huko kunga makuwi ngabi kwa kasaluni lakini wewe dia saluni bado yeso piki nangu ni biora challenges no ndo nyangu wale kila kendo rent chao nambani ile to ne kara no za maloni wewe dia nangu meloni na moya ni mundu mengi na maloni mene nguiva chao nyine gwera semba muno chongo na binga ina mwana bosi okakwingi pako munde okay ona yuni nienda ndi pia ndienda ndo na yunji ona niko niende wana niko atafia wakuka iyo tena kiendo shabiki wetu tuende na mundu kuitwa Dorcas Nzioka na Dorcas Nzioka by the way esilita mundu maingi so tafadhali baketha be mundu tonya kwitha ayendo tethese mundu kuitwa Dorcas Nzioka tafadhali no atu reach katika namba sui katika screen ya 0729 521275 0729 521275 baitu ni mwewa mundu kuitwa Dorcas Nzioka ena siana ena kana ke form 2 yes ena mwana wa form 2 na pia ena siana ingeile na ni mwewa uyolobo kuma na yu uyosu Dorcas uyosu either guarantee wathi no kwata mundu ni wenda asa ingi okosa ino ndo yita kono kuna nina siana sio school yes na ndiye so kesha kuku no niendie masama nini na nitie kana seumela orienta maybe saa umwenga mela saa ina sio tuko na saitani na wakosa mundu ikata wakosa mundu kweno kana ingi bekata tangi na wewe kwa dino ndo maybe ndina pesa ya kwa material hata ino kwa na kwenda ngorori ino yokete yes wala kila na sindo pingi material mbingi chao mundu akotwa kindo tio yangela tena so customers isu mukoma nase kandi sito customers tiso sidai kuita materials material niwe without wita kwenda ai nomba wewe mundu mwe yotu client wewe nomba yena akuinde pa manele kana 150 isi round yuma kunya uni nyangu kamya CD na chao na tisho ndo yuko ida ndateka sio da ndateka komi kana itana uko bodeli unless uko nene yani wona mundu wena ongai kana kwa mundu wa mse yani akuongela mpesa nendo sisi kamera kaya ndo juzi tuna mashabiki mangi tuna mashabiki matona kwenda men opportunities bena mashabiki mekundu kuwasa mekundu tuna mashabiki ingi be inesene sakibya mundu kuterese nendo sisi kamera kala unene na mashabiki kana unene na ndola matwidukisi kana ndola maende no twidoela nenda wiyitise we ethi wisi kwinene nundu mundu munene nendo sisi kamera kau nena na mafans maitu maika itu nene kana mshabiki undolo kwidande no kwitukisi na inese neme respond sisi kamera kau kenda wiyitise we okay mashabiki maika itu nene nyekela ndo no kuoya ni untethese ne kwate maybe ne kwate saluni ndo na kore isiana sia kwa nondi na mundu ondethese wambe form 2 usiongia grade 7 usiongia PP2 nekane namba no manenge namba no adabe mundu kwenda ku reach mundu tona kwenda ku support mundu tona kwenda na wia tona kwenda kunenga nukuona mundu tona kwenda any support utona kwenda willing kukunenga no manenge namba ya simu inaweza kwenda ni maku reach wesela namba nesu yako okay namba yako ya simu ni 0705 wingi 7637 yeta edol kwa Nzioka kwa mpesa yes
lakini no mambo kukunia simu chando na wangu ni ukaconfirm ninye ina naondo mie WhatsApp bado so tafadhali mashabiki maitu etha we mundu tona kwitha ena utethio tona kwitha kana wina wia utona nenga mundu kwitwa Dorcas Nzioka ni kenda wese kwithia no wa support ciana ciake maitu na moye akamba tu anduma binya piu na inese we mundu tona kwitha endo mutethia tafadhali etha nukwenda mutethia etha wina ngoya kwenda mutethia no withe na wia bandu mashabiki maitu mathika mashabiki maitu ma ukamba ni Kenya yonde etha we mundu tona kwitha endo tethia mundu kwitwa Dorcas Nzioka tafadhali no mukunie namba nisu yake na wewe to mukwatia no to reach kwisla namba nino ito katika screen ya 0729 521275 na definitely ndio tukwitha tu connect na mundu kuitwa Dorcas Nzioka ni kenda wisa kwithia ni mwane na ni wakwata utethio now Dorcas ni pole muno ndo maundu asu lakini tu boyo ngai ndinisi ngai nuku kutethesia maybe undu wa mwisho utona kwitha wewe ndo tabyandu undu wa mwisho nundu we mundu utona kwitha maybe eselito maundu maingi ukethia ego maisha mabikie mwisho na andu asema makao manza by the way makao manza nundu ni si matona kumana na video eno ama maketha me willing kumanda andu asema kukunia simu munde no manenge chance no manenge Kenya ndo ndo tabia mundu ni ati kubika mwiso tiko mwiso wa maisha mundu nyeta yu 2019 ngutunge tina banini ibinda ina athenia muno na besu ana yesi na ngena lelo na athina kwa samu mundu nengo na thembe oni ogisana no muta master na yes abu ni bandu ni mante na 50 na ndio wanda wana nambia obanga mathiko mako na ciana cia kondo fiki mai kwithwa musi pole mashabiki maitu omonde tu ina mundu kwitwa Dorcas Nzioka tafadhali mashabiki maitu ethabe mundu kwenda support Dorcas Nzioka in any way umukunia simu umutumio kindu umunenga wia any support baitu mutu anakwitha muyendo munenga tafadhali no murich na besu yake wa munenga kana pia etha mu reach katika namba yesu yake ve namba itu katika screen ya 0729 52 1275 definitely wako na namba yesu kana watutumie utumani mukubi nitukwitha tu ku connect na mundu kwitwa Dorcas Nzioka nikenda wese kwithia ni mwane na ni wa mutethi mashabiki maitu ndu tumwendete piu twendo mutila bo muthenyani wa munde na tuyasya mwe atunenga kwitha bamwe nenyu wakeli tuketha banu katika studio situ se kaitu nene mashabiki maitu ndu tumwendete piu ngai amwathime may God bless you may God bless Kamba Nation bye bye